tricky crew be cha no oh be kind of bro oh my bro tia oh na se wo twere mketekete wana tell you be ka pneumonia no ho asem ba akope in the village a village people mouth hole scent is a different kantankeka to what's the tea in the Ashanti region people mouth borehole scent is a different in the Accra city people manhole mouth is a different so in the Europe people mouth hole is a different. So instead of saying Europe, people say Europeans. Ashantis. Gans. And what? And village. People, mouth. Village near the Ekrasi. Ekrasi for. Aye. Yengina yenumuno. Pampan different. So the mouth odor of those in villages, those in Kumasi, those in Accra, and the Europeans. There's difference. It's a different scent. Okay. Are you done? Oh yeah, I'm done. You are done. Yeah. Okay. So that everybody pours a mouthful very well and enjoy the same Accra because Accra people mouth not be too people half. No, it's a omo tida papa wono omo no monko. So we need to brush our teeth always. Yes. Very nice. Who ever you know na oba ho the ronyasa ambassador of hygiene. No be tell no free village ba ne kwasem nie. Ne village na ne hefa. Oh village mimi krom. Odi ma mi fa mi krom no obi amebo me. Oba Paul egudi am mo akwa ba. Ye nua abrati ha. Nua Paul na akasa no. O say the what? The mouth hole. The scent from the mouth hole of the Ashanti. Onka hu sika ba wo hyem bi. Sika de ba. If you to say. Ah empo rada roma wo hu mobo. Ye the radi ase. Ejidi sa won so ho ye. Eradi kura me. Onja ye muda. Na efiada. Na efiada. Na efiada. Bibi atimi si. Yo. Odi for so we all be pie. Osiska wan ho. Acho ya na mo de ato so yi scan so em say 1500 and 2000. Me my man ba try to say. Eradi adum abroti a. Yo, ho aye fe. Say de no Yakopon. Why adum. Enye ne panyina na enya ne say. Sure. Ade be chichire ni omo kwasa ase bebre. De eradi ase. Efie boko de me da asema me so ho ayefe akonwa na gese nyina ye kona minim sa abrampade ne ya na obeye o ase pese ye kona ye hwe na omo ekeka ne mesi ani ma wontem ase ya ache ebusia abedwafo na ato omo anum tuo ede akere no ye na obibia ase wa waje brani adaje na wo hwe Sompa TV no so no ma ye na wase ene ensem ekubema so ye de bema mo wano quickly na ansa na ye be kɔ de ye ba so ne so no ye wo feedbacks bi e de ba mo na enen so de e ba na no odin e be ye den na eja ya wono akasa kobu ne pa awo na wo se wa dome ne ba no ama no me no aka akola na woda owo mpa so a wo predi haje ne kra sem ni mo orem oba bi nso akwaje be ma bi o ekɔ wi ache be ma ne se wo mfa nche ne da waba ha se nom na mensa brampa ebetena se e de amam se bibia aye set ya na yenko ansa na yebekɔ last week ababa wo betena se ne nua 15 or 16 years ai wodna koto adwuma wo akurase ne maame awu enti sa de won kofa no so ice cream ka oton no won fa sika ne kakra mo an won fa no to adwuma mu ekɔ wi akire no na kire se eyade akwada no wadwa ne se wo hye be madam so wo hye hen nana maame mu akwa aba Abronti am Joso. Oh, what is saying? Yami adum said the devil mo kan nko rada Roma. Ye ho ye ne nananom adum. Yo, last week e peja se bito bema so. Ene bale kese mu de hin na yenko. Sesi ai de ababa ne de na mecha ase. Okay, fire to na yenko ye. The last week obet na ha se no. Ha be kan ni ase no. Abronti a Sompa afidie no enye afidie a eye agrokra. Ba bi enam no mu wa. Ye tena se e wodan yi mu e ka ababa wanya mfinsia edu ensia asem e ofia ase na ye ka asem no to mframa mu no
ana abeba no frame say obi aka che ne say Central Police Station echi ho mrantie bia omotonton farmak wo honom na brantie no ye frɛ no Isaac edia wo de frɛ na Isaac okay na honom no mahunu sɛ akwada no ɛwɔ na abeba ne de picture no akra no picture no nante ho okoduru ho say o kwa akohia nipa obi so na brantie na no akohia no why dey akohia Isaac no boy now no achi ni nua no akwakohia ne dem no sa pepepe akwakohia wo ya wonim sɛ ono mom so na ohwehwe no ayo eti ode kire no no sɛ abeba wo no so dabi was it say dabi ohun ne ha onim ne kura sɛ oye ohun no kura na abeba ne mu kakra bia na ohuri wo Isaac adwane okwaduro mrika trom okɔ one day travel Sompa TV so abeba nete ono ebusia bra Sompa 93.1 ana Sompa TV Ghana o Facebook o YouTube no so etwa live e wo ho akwada na nani mu amabo pa akwa ketete na wono akwa hye obi de hwe nani mu abobo mfia bi abrotia asa men kora abirem abrotia ye ya se ni photo man to ne si ne nchen no do de kwa awade ase no ne si fom ho no ne luggage ne bag no eno ye kan photo man me pa mo poso on the bag na ha mo poso na maye we ye kan photo man o de ko mpna twen a wo hia sa enti ofiri honom na no obi se no so mehu abeba kra no hatatare wa azezi e ofiri be ma ne ho na obi sa the next person no se mehu akra yi wa ha no hatatare azezi e odi nani no ko ya abeba na si we no se na die na si enti wadwane afirifi akra yi ntimi nkasa na abrotia na posa ne papa eya munyi potomato na mo fa na ne mumla wa posa ne yie ya ka zo obi aposa obi a abeba ba ya ne nanim nyina ayehwea se bia no yare o dabi o hwe ne mini mu ase de ye de anim difo ko mo nkɔhwe no o mu so afa afuro kura anim difo be hwe ne mini se de esi home akomia mo so mo me doctor koba akomia de ani no akomia sports akomia doctor so o be hwe bi yo to hwe ne mini mu din no se dabi we be tete midwife ni bi youth employment midwife for no edi abeba no kura no akomia se o hwe ni din na wa fa afuro ba ye ntimi nya akomia yi no just ni nua no kura so aka ni nua no so agye ato no na odi ayo ba odi no so de ade na si aye na abro no so nti odi ne koma na busuafo o ntimi ne ntena biem ene na omo so mo kwa akoye test yo eno ne be prove eti omo test en family omo test en family eno no be boa okay enti ye hu no ye hu no eno wote so mpa akonwa so no wode ne ba ha se no yo enti so wote o ye da wote na nche biem ana se ekwa o se wontimi ne nsini kumase enti wonsa akwa wode ne ekwa kura so wode na sikam onko ne kurom wo se hodo wo yera anya na asem sa pepe na tie na wa ya ade ye da nyame ase na ye gidi ye se Sompa Nkomo always we get results until no wasem ana wo de aba ne ya hwe ne ya ka e de amount bibia ne ho ebekɔkyew yenkɔ bale kase ma me kwa adu betina ha de me ka se me nua de me di na chi de kwa adu owo pankro no dwom eno ti ma me kwa adu bale kase a nua ma ye bisa no one ya be ma ye bisa o musa asase no to ne sen a wono so put me question so wono so to ne sen a me say 1.5 billion na was say jofo me na kola nkasa bie mu no yakwa akodi hu dwuma eno ho so sen na akwa akosie matiefo ntene yenkɔ yo abroatia asem yeka busu me atwam ema yetu anamɔkɔ ho ekohu police for no di police for no yese yenkɔ ne monkɔhwɛ enkrata asem mu na yenhunu di asase ne dia no na ntiase enya adwuma okay nti abeba ne san ba fi ade betu wanim ana ase dabi obemi akobiem ebi se onua ma me kwa do o mi nsisi ni saa dabi nti yenhwe ne so red na mi aso makɔ de akɔ hu lance for panyin na wo ho no du ma sisi em dabi eti na no na so ma me ne antipol na ani kopiem wo barekese yekɔ police station okay yekoduro ne yesi ehia eye police for amoma kodwane akosusu asase okay ti police for no so yi nipa ma ye ana eye council for no so ma ye nipa ana abusuafo no nyina di akiri ti ekwe no mkɔtwe tape eyin so bai ma me kwa adu nua be ma na owo nkana na sase o si down o so bai no e sofo o se eye deeper life sofo ofri nkran bai eti ekokopie mu ho okay abrochi ya ye twe nkrata no eto ho no mo twe tape no na ese yahunu baby obi ade ekokosi na ho ne baby esini de wan fa yi na ama abrochi ya satam no mefu adum okay no problem we ne hia ye koye mama ntimi antwa why ade ye koye enti ye kowie ye nyina ne se me ami gina mu nyina anim se wa betra yon kuhie bi aban no ni
eye wa wunu aba akora du age atum se de no wohwehwa na koma so ade ne aya ama no ono de ohia ne se atentrene ebe ya adwuma eti yakokasa ama bema no onso tifie ono se usuro aban asem de oka so obehwe ne biem no nuama no oka so obesate kokotera obi to boabo na ye ogina chene ka se wani gine no do so obesa bo ne biem no usuro aban asem yo eti ye koduru wono se abroatia Ghana police no ho omuri betima ya adwuma no beti se wunu ya nimu a ayikokofu bobo yempasew se metia ze se minya ba ma ne na se minu ani wa abroatia om de mbeko o de bi o mo fa won de bi me ka kire wo wo de o mo fa won ko wo de o mo fa ma wo eti ye kokoduru honom no ye kire me se police ni ane ne ko ene de hye ne ma me kwadu afedie se ne de hye ne de a akwanse hwe obehwe ma me kwadu no de ne be court wallahi ode ne be court wallahi ebi se wotimi ma me hwe ne de hye amfa ni sa nyina fidikasi yeso se on tia se mesa ahwe ne biem enti court nkrata be ya adwuma ana mpanifo pachew omesusu asase no enkoto dwegu fom so mo trese adebre yakwa tene te wo ho afedo ade ne be kokko oso ade ne be kokko na no nim ne dia na ofa ne kokko aboti awre ho ba ko me fam ne yenko ye kokko duru kanta ebi mu ade o enya o mu nyina prosifo ne bi ebi no hyehyem ye kokko duru ye bia ye wuram ya tiamo ya dai ho adi a kire mu chese obi ambese obehwe mani mpo no ne me akasa ande pon akra de abufuo apie kakra ebiso mu mpese o mehwe o manim na me gina ho na mai se na mehwe o mu din ti me bo amane kakra jan zakrache na nya wu na mbesi usu dan na me no kasa ya o gitu mu se obeboa me ya asem no o se ha afi de makai ono so na se ni nua ene sa akona bi o de ni din no na ne no yemfa free won ya friend is saying abrante no binti so de be court nti no yemfa nsi ha sa court nipa di ne guwo se ye bo nipa di mo mfa ne nkwansa ba wa ya lucky enti mesta di akira next time bia no ya se wo wi of one sa no wa hwe won sa tabrotia hososo asumdua ba ma be ba no se onya pa da kra nko tui na de ne wo mu nyina ne se bebia na be ba na twi ne pila na kosi no na eku obi diem no so kwa chire dodo so kwa chire beti ba bia ba ye no se waje atum se eho na ye ne dia okay enti se papa no so de na tare kra hataba ne die mu a na de obeti ase obeti mi yi afa ne ho akọ abeye ne dia odua bọrọ ba ho na se ne haba ne kọ ho a na sa flama fa na bọde ne kọtọ no ho a eye ne dia to obi ani ne de bọde kọtọ ha wa anye fast and go yi a obi ba bi ka akọ mo piafo why ade eya Sompa Nkomo get results for wasembra ye bedi e de amount ebusia na chese de ho no ko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV na wakohwe wani so ade na mensa brampa me na se papa wono oba pole na agudie nyakopon koso enham na onyom kese na minister BJ Nswerade enya okese enfaseda Emma Barbara Asare Ando na Lion Rock no say wodi again odi ukuyenyo nso unwu na akua de padu big cause wodi enya force yo minim de wo pesa what yo na akua me da se so ka fo me akasa me ba Safia said o free FM Tachimai Safia wo hwedwumedie me da se papa Baroski enso wasisiri wa wono so hwedwumedie no life ye nana se na Miss Langa wono so hwe ye wo se yabo yaba konkonsafo Joyce na yeda se papa ye na Barbara Ando September to 2 yeda was papa ne wonkan for Lizzie eje sefa enso yeda se mo amaba ne nyina no aseda enkamo ene da no munya ye mu e wo Sompa Nkomo so ne eye fiala bibia timisi okofa wo ba na se bia until God ordain it. Don't spend one cedi. Mama Zimbi of Adom FM and Adom TV and I quote until God ordain it. The relationship that you have gotten yourself into it. Into no say a radin finance don't spend one cedi. E won nipa ne ho
Mama Zimbi na akuma baby a wo bia Mama Zimbi me ma me prekopa ahofefo Mama Africa mechia wo na wie me gidi se wo ho eye ye kwaye case number 1 new tafo eja sumedu afiri ho aba wo ye complainant osesala kwia dwomo ya owo oman donyina chi wo kro bi wo ho ye frɛ no oman wono ena ye accused person allegedly efia dwomo menye akwia dwomo wa hantina me so make ente ye Sarah efia dwomo allegedly accused person court order in court. Mr. Asumedum pacho me mo akwaba pacho ya no maye nanim no ayi kakra bi dia maye mo amonim line ne dada ai abi me da se papa Kena maju. me pacho wona muti sen Adum na so. Erade adom boko me pacho kwa sorry ana se we Mozamini yo pacho mo fa twe kronkron no emma no mame na amamre ne amane ye ntontwene ye hwenye no wan pagya kosoro ne ka we efa edi machi me Mr. Asumedu Mr. Asumedu wo de fansa ba ko som ne ehu anim fa ko nche kakra ha wo de wa ye no kola ye amaba Sompa Nkomo so amaba Sompa Nkomo me hyebo se ne ame beka nyina eye trodo kontomponim ojefo boame court order me da se me di fo eja Asumedu ede na epamo wa wie o si afia adwomo ogege wonti no wonte wo ho ase je so ohene yire me ne mabedwafo ene etwetwa je wo asembe na ese wadaroma ye ne etiefo nyina so etie wadaroma awie ne boko mo central market okay ana bi share za afia adwomo no so no ton ice cream ko central market ro ana me ni din ko no o cheche me problem say ono so no bia ndi betu ni na fa na beginning no kra na me hu no an che kra ne ye no mo to no pipi no ma basa benti bitutua na me tatutua ska nkitinkitin ko place chiro ko ni matutua asiche no konku ba ko lonka grawa na sesen bi 1 million okay do dey ask kenke no ombetu begulu ni ma san metua ma na anche betu men sam Sunday bi mo hana this is a problem say ya chine ko the position ya chine ko tech police station okay me na Sunday ko nes kanche den mo ne Sunday inti o de kanafia okoji loan na loan wo reporting payment no ma ba chine ko kasa this one pesca bi manya sa inyano in listen no me yeah na mpebusia and I'm pray officer now we in charge no say so they say no me yeah part payment me man part payment and the account me do kan kra na se scanning nyina yesen scanning nyina de me musan scanning nyina bo scanning do and also bet your part 3 million on the spot and I'm just say they can meet you and we claim no na wo tua sika ya wo misei na bia wa ho ode nso ntimi na kaka se metimi a enti to aso wo tua ne sensen na ekosi sen enti every week we are no man 1 million okay basis names 1 million bosumi nsia bibi roughly like that enti monya ne 400 times 6 ma me hwe because bosumi no na watwe 9 ne wo mu na ye mfa nhwe sika dodo otua ye ona bo pa cha okosoma yen ntimi na mtutu no yesa nenya no nkwankra no wagilo no betre so de ko ha dan na wajibi wa ha ntina mitua mo na mitua we na mitua extra ones ka ho no me manya dwumi so betima ye ntima my one check and take record bia man take record bia Dimitri na sa wukibia no masande no basande ma wo no wukibia no masande ma jeje na hu se ebi kura ka no se o de ko haida na woni mi etra ho nche nti na o fere so be ka chem se sini ne ko nti me man top money me bibi also ono so ni obi anti
was our Macau do about me and one more near that in your about me. Yes, Mr. Final. Demetria, just can't want a sign. A sign, we care over here. Over catch him say, Zidio, when you be no honor. When you power from Order. What yes, he can't be was a day. My place within that you can also or from say, or you're in a bayari. And now, for the first time, I call some call baby out here on my home. You call now, you're done Wallace Cranston, and I'm so. BBNC, and I'm saying, my said the bear and crying better than another day, or my music, managing about an opera TV at the Coquibum to the Coda. The man about or Bahakran about your coy. Oh, dear Tobo, what to TV at the Copo, what rob bad them, carpet to collar beans, Wallace in Siwo, Tobo as mam so dear Mamma may bass a CA, yen to be can and some no a cheat, a 1 minimum. Na kwa kochia koma when nyamizo free drink amfa empia near mama na kwa I tell you walai one sha near my bed to me a cream wagu ho eti kwa pemizo awie ya 5G yakasa yenu abemu nso ayatwetwe no ekoye eni ma hyehyɛ ye na bibia kwaso de amodwa modwedie bi ase no wo hia bi e wo 5G no so no mesraw e ma wo ho de chapo 0246270221 0246270221 21st clinic Europe tour se wo betina ho ama siatika yade na bubu wo dia e wo abra siatika for 21st clinic wo ho na esewala eno tutu amika 50 branches no wani chem wo babia na yenko enko keka ne mense mi kwa yaresane ya hwe na fama yade bia afi wutini skope mo barua no ye ka dia to for Europe tour no ene ye dru so da busia wo modia na book appointment 0244 915-116 0244-915-116 Yanko Power Specialist Herbal Hospital Jasper Police Station is shining more and what a put to a Jawi Muna Swadia Yarisa Company Hawo another fibroid me pacho company what the NSC watch and fear the dwana what there be draw by everyone and sana watch na a free war and we say my operation yade biano wokwa wa obeti mi atwetwa e de agyew enkra wokwa benya pokua CCP road ho takra den so anaji estate woni anaji me primary school no na ebe pa 0244 544422 Dawood Herbal Clinic Edro Boedro kwa baby ebe wo baby odidie wo na kwaje okwa ho san wa yaresa eto sukra pa eno na chia kwan ewo mesra wo de Dawood 360 capsules na ba ho yaw ni awututuo no ebetu ase de ama Dawood ointment so eya yawo dro so no nko 0241244012 another 244-886437 give us speak capsules give us be ma de ko boy na yatim na woda wo eya no ya mra wo pem wo chen kontobla ya dia kaja e basa ya na hadwen mesra okoko pebi na emo give us co capsules ko sisi ya dia mama hunu ya wo ni pedua ni sisi enu no eyi na firi wo dia ma na ya ma de dia ti di ya dia typhoid jaundice wonu mo ato na dia e give us Herbal mixture ni akọ GC mixture in capsules no ensa wo wa ha mu nyina e be ye firi ho e 0543 222470 baby etu no to no bia benya no pa bia to na ebusiafo yanka nche osa prophetess ya meche erade de na ye esentrene ewo eye wieye bremu hawa wo wade mu wadwuma mu fie waseta wabrabo mu no waso no e de ama 05358976
Yanko Aduato Adumanu last stop war. So for Mammy Kenke Salano Shen Mope. Was a bent Sinimuna Wajabu Yagasa. Wabe was Shakodali wo. When ni and the Yawa ya. Won't see any more idea how be a blow. And also a come about Pelipelli. Yabia be how will be an furniture war. Now want to say and Fama. Preka Preka powder. What the Abba Ayamojaria Dimia Yadia drop a cope. Or pay for ya Wajana Woyabi. Na 80 memoir. A day about it as an so a chat. Would be a bit me up wow. 0257 472506. Spanish 3P combined. Yes, was Spanish jingle castles. Emma want the aging. Spanish. Now, no, said we are Spanish. Ante aging. And now what can the Yabro so that's what it. Ebasa, what the Munchin Cham, wrinkles to be about when name. What you so what I ababunu. And so Mamma Diama on Sankabi. Why do you be ye Juman Tentem? Mamma Jadia Fusani. Spanish garlic mission capsules. So no ya garlic yamani peduane nya bi na emwa baby ato no etu no bia no sabeka bi 0266 114111 ebusia yankwa kangen alkaline water esu papa awodi wom alkaline wom eno ti fi bia wodi peduane mu no wonnom na yini na apie why kesiam no so besity no mesa wonya bia nom na ti mi atwo figa ne be kama ama bibia akoso di amount enya bi sabi ho dwabodwumedie bi ase na enkoya bawa rujanhye ho Tafuni Road Brema UGC 0241 449191 Yanko Janjime Dental Clinic. Aye. Wanum kano eya na enkoye. Isamane nyasa sabi that so for kan ya no. Obi anon kwati na kura se. Osole ontwetwe ne se ne kan sabasa ya ne hadwen. Wanum nsama osima sei. Wanum sigaleti. Washington pe. Eniema hyadan koye ma wose no. Wanum kan nye. Wose keka. Wose so abubu. Wose ahye. Wanum no fo che yente no. Ahye wose. Mema na monom no fo che no. Aya munyai why. Mr. Janjime do beboa o. Ama bibia so atimi akoye di ama o. Kumasi abipo junction be total filling station no. Wa to ne ho agu otachi man krakofo di atade. What the other so be fa be na no matwetwe nkomo 0559139582 Yanko Boris be chicken BBC if you go papa akoko party na ye wo be ne bo ne da form na no so de ye wo de man kraman so edie e wo ho wo de apoko trade ni wadum Eshimo anasa body junction abusia batema asawasi jom santas run about what washita e wo ho 0544 4444 53 yan fa 3p en chatwo na yan kwasam no so api work na de aba oso oba bu nsan sisi wabu nsan na watchimi na se hu moja ebusia ha blood pressure do ekosoro wo de no kofom why kesiam no so enjoy ya de aba be kan wato form ya de bia no na wait tuti ni nyina no ebetu afiri wo ebusia kope bi wo ba bi eto no to no 0248928824 Eja sumedu ena uko ne dem wales kura wase wales because he is 20 so ba am kran so your mom bet no bi odo bi adone na yam wanyina ne ma na that week na so me man ba ji tv ni na ko no was one ne bayar just that week in kra mama ko krambo ka 18 million that within that week Oba saying 18,800 and plus 2,000 from Fanka Homa. You know, on in a ban hospital, me man for me on fan support to drinks now or say a sort of now the man. Do within that week, within that week in the end and Monday now. Omra was say, oh, when you're home. We send our say, won't do it time. A down for an I'm in Shada. What are you saying? No, about how about or no, or you busy with me being to weekend and be or tobacco. Oh, shall check here what did he saying? Oh, about how 2 months. Say weekly credit 2 months about 8 times. What a kakakra. Now, over 1 round and now they are no more than that. Only the one. It depended. And Nijiane bar. Now who then so bar. Obeti have 3.
Aja wa ho odin yo kan okra wa ho. Wotimi kwatere ro so. Enye all that. Enye da bia. Wa ko bi pen. Bia 2 times. Come on. Yes, me da say. Waso ane won tena biem say afia dwomo owo hefa. Me so o man dunya o man. Ah say wo wani hu no no wo he wo hwe wo wai. Dunya na fa kwa bi da ho. O man yakọ Park na no ho. Woman bi o fa na Antiafia. Park na no ho no. Antiafia jama. Ne bra pie no otim. Ano now me ko an to no. Ma ko ma threatening say me ba the police me ko those on do me say me ba do e me ko me ko to no. Me ko no. Ada bia me ko to no so man pam TV ko say da. Aja sa wadi o. Me be ma. Ana wo do feeling no so gini feeling to ojo niema. So my on agreement say betray me. Okay. To no ti ase so no betina. Yes, sir. Say no so won pe ubiem. On agree. What for be within that time no. Wasa akofo obi. Maya me call ho me call first time now or the me chia na say ni pa na me no. Sa papa no akofa na ni to. Any 2 weeks. Ndono oni be ma na ti dan. Now me go to yakara oni be ma. Be ma no ba ho no so ko be ma no. Aja onya broken heart hu ye no wa nya broken heart. I say ya ntram de ba no. Ti broken heart ni wom. I say ya people say ingratitude or that yes can value but so one so concern one so to maybe I say ni panabo oda central oda says wo friend ni pabeten obi no is work why wo fro obi ampa ona ko twetwa ma be belu atwa kan nyina wi na wo betwa makani de yes can value ni here can value him de but him that but ingratitude now was so need because on be chana mwa enti e so pese ye de be na ma wadaroma nti appear the one o man do nyina o man putukwa no so ndi mo de na ni me yeshia na so awole be 1.5 years no mi hunda me ko kwa onkoto no oh ofra oduno so change number ma franco ontimi mfra kwa nga se bia me pacho na se da oni be ma na ti be ma no ne te ne kola ansusun so na ye o say yes na ma asem ni mu aye ya no oni be ma na ti amani ti o kama na me del mu na o ko na oba enti se me pesa ya nya de na ma se ye nhia ne de nhia de betimi ye nhia ye dai de mu nya ma me so mu invite no eso ukutwa udua na fe eya opie to nka wa se de ndie ukutwa udua wansam na wanya ntwa opie to na se otwokoto nka ho enka ho nti skana abedin ho sa kana mo amekutua ne de mejire ne chibiu anya sa wanya dai na ba me chibiu oda be me chia de be sie so de wiase de okwambe blo ho adikumo okra there are so many ways to kill a cat nti afia dwuma o ti TV ni de all the achedo zan do betimi ma da ba eso wonye be ma popro enti se woje o carpet woje e de be na pesa woje mejim de code na TV go on agreement so about one time ma de bra no enti woje TV etikopo ni bi ni ka o ma mba ela woje decoder eyi your friends say multi TV de ni bia da bi multi TV de ni bia okay enti woje decoder age watikopo TV inches say de ni bia inches about 20 inches 20 inches yes age decoder no asa age sika no asa age sika no nti sika no de send the ban na wakoma beto yem sika no de 40 million craba me akoma beto 4,000 ban me pay more than that go we get 3 a week nana we weekly we incident pa well udem man bosses no bia ma ho udase man bosses no bia ma wa play wicked looking heart na bem kafra sanu anya wa nyankopon ade na ode bo me ma sense manim no wa ha mo kwan bi so wa yam adoya no wasa ha mo I think papa nam de no papa nam de no wo be pie me ma o mo bibia se ba ya nkwan bi nya bi edi oh
Aw. Nana. Abrotia. Yɛkɔ na park na no fie na ɛwɔ ano hɔ paa no. Yɛkɔ yɛsɛ yehu ne kura fie ran so yankwa nkɔtɔ no yɛsɛ. Abrotia. Yɛkɔduru yɛ no. Yɛbisa bɛba anase. Na deɛ wadwa no woni ni baabi ɔhyɛ. Ɔde na akyi agigya. Onim deɛ ɔde ayɛ papa yi. Wama broken atache papa no. Eti ama papa no nya no twabere bia. Adwendwena beto no so. Oda wona. Eti ekoduru ye no, ubisa na ase nipa no ɔkyerɛ no ɔtwetwe no ho. Yes. Ubisa no se nipa no te say papa na describe akyerɛ nti ɔte say no. Ubisa obi ambe so obɛkyerɛ kwai. Ba bia na papa nim so abeba no te no watu. Ana wasesa ne number. Enti wo friend number na enko. Enti sɛ nya afidikasi yi so na papa krade wa kwa me yare so wa me akata nanim. Ebi sɛ wo ne no ete ne nipa bi hu ne ne mienu pɛn. Na wakata wede mu yi. Nipa bi hu ne ne mienu pɛn. Bi krapo no so no wafa mema be sem ye nsan nai. Ye be da hu be ma wo kasa na yetimi ehu mo bo akyere. Ebi sɛ nipa bi hu ne ne mienu pɛn. O ba ho no so hwehwɛ onya. Wo to TV ya wo di ko nyina nipa ni san. Decoder e che omo tuam nyina nipa hu ye. So hu. Edi papa ande awa wa me akata ne me akra ha me pa. Edi ma me tia. Tia ne tentele za abeba no atu ho. Ne number so asesa no. O friend number na esi adum. Edi pani pa o me nwa nanim to ho. Na obi hu no se papa yi na one afia dwomo ana na twe mpena. Ana afia edi na sim ama broken heart ha ne sa abre na tuo nkotwere ba bi atwere. Nana Modesta yeda se papa ye ammonia di don wonso yeda se mo amohwe Sompa TV ene Sompa 93.1 Facebook ni nyina no ye beda mo ase papa ye eja na se no ehoni de the krum ho obi ani mo makọ just me minia da ni ko just one nti eho obi aheda ni only one penam ko Mkoko se no kwame ni betra was pra na sabaye na msaba ndi hode obi ni ho heda ni sofo just yi bremu mami be one na wape unua na broken heart achi no no broken heart one be hu se broken heart achi papa ye ni hu se broken heart ani musokola ama asem aba obi atwi wodi memye bema obi atwi medi etika wo kro de ka betare medie afia dwomo sare afia dwomo man etika de nte wo asem abai wo mokro no papa wadi fie sen wo se matwi makata mani wadi fie sen 63 eno oba no so adi sen ye de osia miensa oba no be 47 we den ka size wo we size anya no wasam ye mo di asem ba ye wo ha e support o man no constitution court ye support wo mu ye de ma potifo ebinim kra evidence mom de adwuma enti so do wase bedu court dem ya nemo a fidi gadochi eni chuni adia na o mo bi ehu na wakata wonim na asese ye be ko no don't say to obi anim aseme na kan sa no o wo central market se woni ya na ye di watamzi ya obi aba be ka kire obetwa aba ka kire aseme na kan woni so tokenke enso odwomu de obi be hu no nipa ni mu no what the catch us obi ni mu no enti wo ba we man sha odwomu ma ko say okay abroad man no asem say say Nyankopon ya do nya 40 years na wo na yiria sate ko ahyawo o say wo nya 40 years e kuro no na se wo na yiria e kopo ba nwale no sate ko ahyawo oh adai se muni mba ya adwene a nipa ni sate so ko ahyawo wunya ba ko na wudi a koto TV mami ni ho me ma school fees eni ho me da ka ni ho me ma me ewu me se wawu ni ho anam sabio me bobo ahye electricity bay eni water bay ni ho ma tade nye da bi okọ na wakodi ano ma me wada woroma me pa chew woda e ma de chia eye sen osibia 2 million me pa chew tia commitment bia nim asem bia ni ho tie adia papa ye ka me beta de no enu na me kasa asem no because wasem na no odeni adentina nipa be hu nipa mabo ne nipa be twi nipa die ya ade mem ko mabodam ye nyimi yo se de ta me che sa de ta me be so ati abrotia would odo pa mo oba na wi satisa wo hwe na oba no twi dia e yes oba de me kam papa nine really he
Who did you call no? As a true quacho. We personal Ayana. Me, I wrote him, Mrs. Who did you? I saw when you into it, a bit too on your shoe. That's a you, not a Probably probably timid. I bet be timid. So bad jow, partners and your papa so jawa. Me don't know me the money yen say. And it's a was a channel. Backness were dooming what to hey? Backless bank. Backless bank, and I said, yeah. And the Obia Van Shaw, blacklist. Mammy, come and touch them. What to blacklist? I would not to make blacklist. A blacklist, too. Yeah. One friend of them cool, Nasakate. Number busy, me don't ya coupon. Utibete, what when you who cabons and Tatanekon, weapon car. I will tell you. Okay. And member be Brenty said, Ben Macoso bar. No, so penno, set time with 2 hours of penna. Can want you many? I'm not here. Oh, Petam, saying. The time of draw. Please, Shanawa. It's a blot here. Cassimbile Allah. Okay. Ben maybe a during the time said, dear, 50 years ago, and you want to somebody to a barbers here. Who fear of a prey, who seek our prey, or be more penno. Nanso udi bakudi mienu obeye eti kwasha wo kwasha wo no kutwaka mo bi kasa sofo menche mame nkasa asem because papa wei se ye nya papa yakuma toyemu a mama kansala onko bo sister ndua obebo ndua ku no ne ma sofo nti wo no manu sisimna so nti se so oyire brother so no yiri jaya se wo kika ko 40 mi donya ko po se me ba wadi bia ma na be ko asha wo Sofo, sa woni wo yiri jaya. Wo kwa shawa na ba wale bi. I just me no ba sabe wo yewiemfu a. Oh. Me see. Eya 2 things. Let's choose one. Wo kwa shawa na so ba wale. Me kwa shawo. Me tuaka na me kombe asem ye ni. Time Herbal measure ya de bro na ye adwuma wo ha se no me afa se meduma wo no me yakoba. Yetimi atoa ensem no so akwa agudie ho ne akowie e wo maame oban hene e wo kansela 1. Mede shamba cho me mo kwaba mejo so ni acho wona mu te say oh na no madaro boy yen komo asia yen so te say what na did you we yen so jaisa ejuma time no play pacho yen ko timedu oh henere ai me da sipi na so yo go for show oh henere mama na wase ene bra wo de ama me ye be chia ye tiefo ne ahwefo nyina esansa time Herbal de breast say na ye gi adwane de na omo a yahwefo ne tiefo nim say apomuden pre na aduru so ye de eba be sommo me do for pa awie me bi so wase wapom ete say sansa obi wo ho no mo a de patch no na enso so apomuden eni ho enu nti ama na to ba ha e wo wiase a wo ba ye me do for pay ensu ate pepe wanim na ye nkomodie be kwa wie ne wo hu adu papa esese ohwehwe kira kwan na wo nonom na eboa esiesie nipadua ne edema wo no kwasem ni se time Herbal Center for ye di no akasie mienu abadwa so na aduadi nkan ye de ba ye no time Herbal mixture me do papa time de ye tete aduro malaria fever duro enu nti se malaria achew na se ama wuti dwa gagaga ya na eja wabofono eja wonum tuo eja wa hohye eja wa wo oba wo nsabuo ni ntumi meya adura mekan from awo no TIME wonya bi no mo ebebo papa malaria nsunso bi adane ziba ewo mu no ebetu akọ ya the time Herbal mixture anasa ne capsules enso aba we adu fufuro anasa koto fufuro kro wa ba nsuo mu na no kwasem ni se de aduro isi bo adwuma no enya asem ketwa no nti na da ye je bre eba Sompa Nkomo so ebe kamfo aduro no de ekyerewo aduro no ebusu immune system no ema ye nkomo wo ni padua mu ahodene no CPC tapapa yenro yi upe bia to a ubowrem wo pharmacy shop herbal shop chemical shop bia ubenya bi ato upe ni duduom eto ekoto a medofo pa fa wani kirem so ame heya no aba pharmacy wodi wani kirem ho a duduo bia won sabeka enu achi ni Colena Herbal Misty Herbal Freddy Mens KNG Herbal duduo bia no on sabetumi aka ye number edidi dwuma no e bia na yare bi e how pa won person ni odasani bia bedi nkoma fa ya de ho sanse nipa nye na emom Dr. Penny wo checho ya de mu kire no a wono won fa mpia bonten won ka mo obi ante enu nti je number na frɛ no 0244
0244 0244 41 41 76 76 69 69 0244 41 41 76 76 69 made of a part time your number no o show screen so a eguase a etwagu fefefe enu so betumi afa ena ye di nkomotawu afa time Herbal mixture ene ne capsules ho made of a part time Herbal for ye di nu akese mienu na aba na wa wudi adanse se ye time Herbal mixture eba ye ache ye pa eduro ni da so gira ne na so ebo adwuma edi entra sansa ho di nu no a ewo time Herbal mixture mu no eda so wo mu a edi dwuma eno na nyame di nimde ani adom adua Dr. Penimu ntino wasa konwure makofa dua na hahan na bena ne ni hini wode abefam fidiem di aduro efe ne se time Herbal mixture ne capsules wasa so dia be pie so na aduro we di adwuma edi nyina ne se eye ye nkomo wo ye ni padua mu no eno na aduro no esiesie wonom ede ema yen esanse obi wo ho ne nkomo na hoden na ba fom ana ni immune system na hoden no ewo fom eno ntia ma yade eboni benkum nifa obi wo kra wonum so a na enam so de yade abre no sanse the immune system na hoden no ewo fom aduane kra no bedi abon se na yade ene na namu ni ade na ache no obi simi de yade na fra me se atade ana fra me se entuma unya time Herbal mixture ana ne capsules na se wonuma ebebo papa ma me papa ebeboa ebe ma wonkomo na hoden na akosoro enu nti yade bia wo fa koti kwan so abebo awra woni padua mu no abra wodi aduro time Herbal mixture ana ne capsules aye waduro no obo nse nkomo no ho ya dene afa no mu yi yade bia woni padua nim no omu yi ni akoma efri ni padua nim e de ba abonten me do fopa da metena ha me ka kire se ye dure wo yare wo nyare no bi we nya fe na obeka na miti nya me ya na makonom time Herbal mixture na se misisi nya me ya da bi we ni de da bia wutimi no bi wo yare wo nyare no maduro ni bi fa body padua no ho ban onu maduro no na eboa ema wonkomo ho de ne kosoro yade bia ntimi mebo nwure ni padua nim yade bia ntimi mefa akonya ntena so se mabegye adwa ewo mini oni paduam wafa akonya ntena so there be time Herbal mixture ne capsules no enye na pharmacy shop herbal shop chemical shop baby akwa benya bia to wonu mo mudi aduro ye wo maduro no na no pa awia ne anwumre de adansidi a mo de ba eye bebrebe kwa na no kwasem ni so bitumi frɛ be ma no wo doctor baso wo se doctor na time Herbal mixture no wo ho na wani kan farmer na the time Herbal mixture e ba ye na so mpani se achia emuyi esnika sabebu nyina de sa afa ne adi aba na yare ti ni padua nim na etete wo de kopa bito unye bottle ba ko mienu na wonom pe ebebo papa ebeyi yade bia fru ni paduam na besama immune system na hoden no atimi agina yie ewo ni padua ni emu meso ye nro yanum ni mienu emom obi sime pa mayare santempa entimi de mekoto time Herbal mixture no na me de anom capsules no me so ye de entesa se mixture na betumi anom na wato capsules na betumi na wato enkoto ni mienu emfa mom enkofa ya hawfofro bia mre ni padua no time Herbal mixture na capsules edrona no edin ebo adwuma me do fopa je number no frɛ yen de akire wadwene de etete obi kwa wo yare na maboso na mankyerem ebi kwa mpa na ma amosumpo number de 0244 0244 41 76 69 0244 41 76 69 awia ye kan full time Herbal mixture ama mema be bia wo hye me ana utie me titru ni sofu tie me time Herbal mixture aye duro nwanwaso a yaye emema nom na bema mesre wo se immune system ahode wo fomo a pedro ni bi na enonom esanse bema bi wo honom a no ne oba akodi mpemu agro wa mane ho ban ono so open raw nti ono fa raw ne sa ne acha na ose mi ba won se o hwe tab a eboa vaginal steaming no na eyi enkanne ne ma boni bi free ase ho na ma hoche na be ma bowura ho no timu se wawura ahemfi papam o se dan de owura mu a wura da papam wadam papa so onye bet papa ta so na be ma na start se wo wam no wo mu a wo mu yi e tam edro ya American farmer me manum bi me de bia ma mere na achia nkasa me wura mu atum se get me wura ba bia popo bimbim chemi etu tie me odi for pokom se pebi na nom ne be boa wo etu malaria na se a na esisi ni pedua no aye ne ho mojeduro ene se bi de se yade ye esisi ona esa so saw yade ye
o hebisi be me na ba watinka be me na ba wagya pade no kra fa mo a ebetsa so hemi so no so obi se wade bi ma na yire afe oso ne pimu ana wose egu no kama ti ama ho de na ba mo e ma tinka nkasa mo sa pepepe enu ti ye kamfo de ma bema bia sabi wo no obedi mpemu agro na sabi o yare wo bema mu o ha obi abetsena ho ensawa anampo sabi ensuo fru bema mu bado wonya bi no ma ebebo no achikura no bema wa yemre wo mpemu a kopeta me cheche ba Mr. Bebu immune system no na wa ho de atofom no ebebo ama na basoro obema yobedi ebe basoro ebe bibia be hihye yie kama diamount e basa wo so be mu a wo so wo so ne kama opem ne kama wo gina ho a wo timu sampa be ma gina ho sa na ye kan from oba wo so nya binum a ebeboa wo se de sofo aka no waka ne nyina so ati ase e be siesie wo ba ne diamount enu ti time e cheche ba mixture ana se ne capsules no wo nya bi na wo no mo a e boost immune system no na yare bia e wo ba wo be mu no ne nyina e free ho yare bia be ma e wo be mu no enu so ne nyina e free ho Mr. Breno ayebe ya moya de so no chese time you ya de no dro ho me sorry so je number no friend Dr. Penino de kire wadwene de how de tete wo ya de bia kire mu kire ye number no 0244 41 7669 0244 41 7669 I said time no ATIME yes so ye da semedo for free shop papa be kwa me chian to do fie na na abnane oba abna renfo ene me maami adwo chia me chia wo mo wai yo oba pa abusua yenkɔ na agudie pole na nso mfa ne de emra e papa na broken heart afia dwoma ma na kyekere no wa hasa no oba yenkɔ agudie abatia o fani o ewi ase nyama na ewi en de nsem se ya be kokɔ so saa na no kwasem ni se mera ho yie na enkwada kompana twen de ka ba fie na panimu nso kompana twen no de ka ba fie yade ya reho sempa okay me say enkwada ebinum kompana twen de ka ba fie na panimfo binum so kompana twen na so de ka ba fie eni kwa se ba eni se ba sa enka anya bia ka me papa so maduka ne ba ba ma na aba ya ketua bi obi mebu ne kwase ya na nko mfa meto ne papa nim afa dia papa no mu na oba bia bu de kwase o de beto ne manim eduru me bia na no ma bi ho ya na moa ne mo mesre ya papa no panimfo binom emuduru o mo panimfie so se ya na duru bi o mo pema akoma ni mienu bi dia ya o ma de ene de ya na e wo hokos papa e wote wo sebe onyini bebre wo watenka ebi kura minim wa musa minim so wo yira na se ne yira firi mu ana one ne yira ja oni yire oni yire eti se oni yire no kope obi na ja wo de atoto ano ana wo de awurawura mama no de enkanse hwe ema prostate ne krampo na nya kese sa ebe ma papa kura wanyina ede ache na emmom ba bia okofa ene no wan kofa yie eti mesre ye papa bi no so ma dawro ma mudru mpani fie so enimisa anya dan ya atenka ne wo ne emmom ba bia mo kofa no ya na ma hwe ho yie cause me papa wa study niema na me papa asoma duzo wo pesuma so dwadie esuma si dwadie bia so ka wo mu because na wone maami ni di suma si dwa won pesu obi behu ebi ne se wo ba ye o se yenkata nanim esum da nanim eti obi hu nanim eti anytime bia ne bibia wo ye bi on pesu obi behu eti won pesu obi behu ne bibia mu kwase ebu wo mu cause anya bia wo ba dwoma okofa ani sanka enye kura nka be hu ne busuani bi so akọ ho ba akọ pekura be bi o tie nti nkofo na omo no kura no munimu no ba so wadi nwotwe asa no ba na ne ba ho ba na ne ba aja dwomo ho ba ko salome ba akọ pe odi 3 hours pe adwati ana oba kanse na oba dwomo ba aja asomadu ho no sabe na fia no watimi na nipa ni sabe nipa wo enti die ba hyehyɛ na ane oba ne yeye ana de na wo ne anamo na wo ne ne tuo no ewo mu se wanyini a wo fa mpana ne de anya de ye ne wuo eti mesre sane ma bi wo ho no mu anasa na mo bi wo ho de papa no bi anaye maame no bi no mudu mo mpani fo so na mu tu a mo ma nipa bi no mo ye de ehunum cause wo de wadwene mu fitaa cause wo ka wasem nyina a kire se wo ye wadwene se oba nka wo beboa no ba hwe kwase ebu a wa ye de wabu wo na emom niema bi a wa heda anye de antutu ni yie wa ma nipa ehunu bi mu enu ntina ma ne ba sare emom enu odwomo so de mienka bibi nkire oba me wa hwe wi a wo bewu o mo bebre wo wiase ema bi no mu amobu mema bi no kwase da bia mo ma be koso abom be yie saa cause ade amoye ne nye wa fa wo papa 43 years wo so am say papa you 43 63 no 47 no so 47 na say papa ko betimi awo kan size mu kan say ahwe na wo papa pani mu emoro so
na wo papa panimu I can say wo papa panimu ana me fa say wo mpena na wo ne kwase asa say fine na mom sa de abrewati am papa yi say sika de wonye na mom ni TV ne ne ma de agya TV na oso obeje 4,000 sika ne dos obeje 4,000 no wasa agi TV ne ne ma na family no wo de abrewati ye so lin konwa so na mom papa wada roma wunya enyini nru ba bia e ma ya adwomo ho adwendwene me ha wa adwene mesrawo ye free ha yini ho adwene free wutirim okay na bo bra eno mom na beboa wo abrewati ameda agudi ameso medas me man hene fa ye to upon enko ba bia ye ko no medas ne mum no me pese me tu emema efo papa emma no ya wo mu ko achima no boni wa wusin say ensa so na bibi susu ye no omo hidden agenda ebinum ko se wo mbenya empra ana wo mbenya ekun bi hidden agenda no omo nyina na se be wo tone ade enu tinia me kan se ba ma wo hia wo ba sa to wo ase fisa wo munye ma papa ebinom enye ma papa ema no mo ya wo nam Dubai ebodonko mi o so nam Sofia ebodonko mi o ye de ba bia wo ye sa adwuma ni bia no so pe no atobo ase fisa wo mu ye nkrofo a bon 1 bon 2 bon 3 no wo mu temi ntra fa ko wo tese be ma ho ensom enya ade ye hurusia na ye hurusia because enkwasiebuo na wo madwum enu nto be hia wo mo no wo mo na se popra ne apene me bi da katakata so omo na se ya popra oh okay na ya apene me bi da katakata so socks adwum big one na me ka no krapa na atwom nim sente ya me ka se mo sei wo won ti ase frena me kiro mu ene se ewiase ya ye wei me papa wale me maame ye chi me maame apena papa wale no papa no 50 plus and the man penny for kwache me mama penny and so mama wo 10 ah wo mu ni kwasia me mama no me ensa nyina no obi a wo 10 wo mu obi akwasia papa be siri wa ya wo to no wa ka se wo kompra twi ho me de nim ni se wanyini woni yire enti wo fu obi adia ye ni yie na one no atare to okoya akora no da no wo ema enti so wo ya wo se akora no be TV akora no be say me ko school be di sebio bema we wotwa dabi papa no wanyini so na nim kura 63 years so papa adwene ye den timi adwene papa wo dwene pa ho bema sa na yahware no what you say bema wo dwene pa ho ehun se me yesi ema obeya ne ma ebenya so emfa so sure enu ntinya me gira fidie so aka ne se papa yi wototo ne me nyina kama na nkada mani bi na first second ade ba kwampanko bullshit edwani ja ento papa wo ya bese wonti no na adwe papa wo ni tiremu nti no wato ne bo ase wo da ha wo busuafo ma wo yi we se nyina fi wono mo se wo ne to nya na ne twempra I tell you ameka sam ne kwafa nkyerɛ enko sebo we se de Yakobon wo mfa nkyerɛ wo da na mmom ne ameka kyerɛ agya asumedu ene se just kind of time enye hwe enyi bibia mfiri oba no ho because wo ne nada Jacha no man fa want to turn the pan wonko wo be hia jacha no wo jacha no enu kura chense wo ko je ba bi kwa bonidua jacha no fi say wan hwe yi a wo be dwiri ade we se on fa ma wo to so wo hu no na fe no hwe ne se bi o be bi ye wani aduro no na hypertension ade ade no ne be setting in se wo be bi no hu so ya se bi o wo kokko wo ye no mo ye nke be fi ayesa ne mo yesu kwa so se ye wari bi what you say enti na make atone say tofa ahudie ne job ano ko ne ba bi okay wonyo oba ya ye ne bobra na mom wu ahwan no won say afi adwomo sara mampofo dia ye mu oduro no afa to ho so na wo gu omo anim ase me come what you say enne de we hye ne afu na mom no wonder say wo wu mienu asemiensa na obi anware wo ni suban okay enti hwe ne ye pedwa to bi papa ya cho anya sa obekura de hwehwe da wani me da ase me so me da ase waka wa adwene anase waka na adwene de akira sempeti abusia abrewati amede kakra ya me ka de akira baba wa ne se ewi ase wo hwe no so bebu enipa kwase a eya na won so wahwe wo da achen ba bia ne ma bekwa akɔwie wo okita nkwada wo yo batan enti se wonya papa na se bia office wo ye jimifo de ma
enti wo bu ne kwase akọ ontimi nya ofoko a meka chewe da wanim enipa duaba bia wo bedua no eno ho aduaba na se na aba na ya na wutwa no daache enti afia dwumo se wo pa afasika ne bra wo pa su na bi ni ho a enkebe ya me ne wo a eja fa cheme na ebia de esi ye ne krampo no entwa ye papa wada so ado no ya wo bank obegye ne prekope upon de wa ye nyina bat ne nyina mu no ye se edua we no enya na be wani a ye to ase ye ntwa so aboa no so nya na se won ka won fe ne se fancho de ode aye ni de obakora ye nyina mom wo pa wamna wo pa wanya papa ne se won fanche ne masambi man wada roma mi ankasa me papa me wo fa ne ma de nyina ne awrewo we ne kum sunsum free your heart let it go. Se wo bi ho asem hye otiri mu e ma wonye fruitful nko wani mu abrabom Reverend Frank o se ma me nchia wo Victory Charismatic Chapel International so let it go, free your heart, forgive and forget, move on in life. Na hwe de Nyankopon be edubakọ akodro ene ma pa wo ni mema afia dwumo sara afia dwumo na asem fia ne sika ni sika fia we say na wo dem sika ne mu odubate o say ka wo je 4,000 eye sika ketwa de ma minim se wo ye adwumade minim adwuma wo ye wo tokọ so da free heart ye adwumade a wo benya de abro saa na ye free wakoma mu na mu wakoma mu na ho na nya ahoden ne apomoden en na wasa wo hwehwe akira kwan se say why na watimi anyina champa cho wa asem bi a wo betimi aka na ye de to apa wada roma so the mon kana matese de mo sia kana nka be me de sen ko bi nyine inu hu bi sure na se ya to apokori ya to se ade oye no anyi ni ne bia o pacha na se bibia sa na nka ode ache no so kra sa da enye adwuma ono uti do beki ani wa men kra one week or 2 now when be ma ade tede eno de ha adwen no otumi nya no ho eba te ya to po aba siri dia ni ne okay ye da ase na munyina manem na menino ya ntrase na mena kasa wonim nyame ya adom ana wotwe besimi ani wo nyina abesa akoho biem ne akosi ne fiewura no so papa na o so ode nkwache ano no so wonim bebia ote ubedi anim ame yakoho why no nkwache ano no wa no mesi ubedi anim ne yakoho why ya ka yiribi no wanti e kan yira ba sempeti abusia yenko computer so adwade etamra ye ba asem chenchenche da chire papa bi wo kyerese wadome ne ba ma akwada no sese ni mpom no ba bia ne ma ne nam na rade anso ye mu a emu oden ye de no ebeto aso sese ade amamo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic
That didn't so far. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother, pick your phone. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, baby, first prize we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe 024 921 6952. Adeshima yamamu mo ene chen yamu akwaba fe no abeka ye ho Sompa TV sunie Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 eya Sompa Nkomo dwumadie no etwa edefa baby a mebobo ye nyina na yakọ Facebook Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 na wakọ akohwe be YouTube no so di atwaguo eya Sompa TV Cashmo Floodlight Media Excellence Award conferred by Oshe Jumedie Mayenda se papa Yeminu Abema Nyankopon enkosoa ensure na onye wadom emroso mo amohwe nyina so yedamo ase ye kwaye case number 2 Mami adwacha aba betna se oye complainant entweje krom na wo free by ye bekoni akwa akobisa ne ba bia entweje krom no eben wase kwa kwata odi asembe ba o waye na de bia ono wa otwere ho a wonti asente no wode bedan Sompa Nkomo ye ne abadwafo ne etiefo ne ahwefo na yetimi etie bia wi a ya penpo masibre de amano court Day in court. Mami adwe champa cho memo akwaba acho ye na bia koso edu fie di na chi nso de adwo cha o we da me maame pa oho ye de acho nyame adom jo antweje krom ye kura ben he fon adaroma acho ben bia ni na ya ntweje nkwantenti ntwe ko no wa amani udu nkwanta ho anu ama ne kwa amani wo kwa sorry pacho mo fa twe kronkron na fama no ema me na ye nkọ ye nim maami peja kwosoro ne ka we di machi wadaroma me adwocha amaba Sompa Nkomo soe amaba Sompa Nkomo soe me shabo se ye mbeka nyina no eye no kretrodo kontomponim ntokontompoda erade boame Oda. Ebusia. Yenya enhye dwumadie na se but edem ha se no no enisuo ete maame na obetena se ne isu ne nua nso so wa ha ono so usu edem ha ye basa erade ne yemboafo bibia be ye fine maame ede ebe na ha wo ena wo se yemre mu bi na enema ya bro sui Pacho me safe me wale ni bepem ya hwan kwaku atawaya woda waya wodien na asie Pacho ye mekunu o hia no wo hen dia na abrabo ne koso kuma se be hia ne wantwe ekuru mo no apa no ma me wo na wo wankasa wo free hen me sto me wo wantwe kuma me tu kwan be kuma se beton obi nchen okay na wo koye no na wo hia no Pacho yo no ne metena ye to ne metena ye no na me bra ko fiwe kwase on pene ntim da me minimum se Some Dominion, Tia W and you never want to feel say, oh, black of you, oh, black penny. Yo, no, family side, Matis, so you must blame them by the news and minimum. No, I don't know why I am not missing them by the penny in my day, as she are. To me, they mean some minimum. No, send a coin, coffee. Never call the one I know where she are. Maybe I'll feel with some myself, and I saw the one there. She send them by me planning. I call quarter. Aha, okay. Cars I can make coffee and the coffee. Let me coffee. Today, and some like if you got to the bush for him say. Mean you and Fuku must buy and me before the son was so no obey and a tea. And to me, and Beman, mean you have an fair flu. Tim Betobus for him. No, you are bad, you are say. Oh, you have a man, no name. No coffee said that. Me can't say on one dear, or no one bunch of no consona, meaning them tell on one. No, you won't know what I can't do bear now to me now, but the bar so much in insane. No, don't begin in Seneja. Meaning they told my day, acquire for me, ye be a me pan can't on so calling bed day, no bank. No, me do me by penny no. To do by penny no, my mamma's no so was safe, no fish of you bar and check over share me.
so hwe ma metias no na me ho nkyele me oni be ma be manya ba akopɛ nti e ma nkwa no awo mo ti me wo be ma na ma me ni age pa ye ti ma me de me ka se na me ma metias me beda me ye torofo ma me wo 15 years ni nti ma me san wo ye toso mieni no ye fa no kwabelenkum na eja bisa onya be ma ba akokka ho ma me ni age san ti ma me do no ye dwere ma nkwa ni die panyi wo bi oni bi o ne wo ba ko no ya wo so de onyimo wunimu no we no de ade wa hu ne kwaku ata sa atana asa wo bi asa wo ba ko aka ho na ma me ni age no se yo wate na eja ono ane hwe nkra no panyi wo bi oni bi o ma me nkono wo so ma misika ma me tim ma me fie ma na ye bibia di ma me san no to so miensa no onu we ena eja ye san ho san afina sha asie miensa no na ha se ntokwa ne nyina na ato ma me so pa twa me tim ma me onu so oni fie okay no ha se ntokwa nti eche ma me o ma me dukuma o ma o pa se me nkotena o mu fie na o mu dan ba ku no apa me ni panyi no e de nti na aye ntokwa de na si ya sha asie a fe de na da ne ntokwa pa twa se sa to ma me tuko ni fie no kolomon sa ba ntokwa nkwa no no me dey orensa pa twa okay ntokwa ne me ku ni mba ku asem banya asem kwa na ma na oda ya asem ba starting ni nyina no orensa o hia ni nyina no no mo te se ene okay nti mia na me de me kwato o mu fie na me ne kwata na ba ku na je nyina to no na me san o to so 9 no to so na ma me ka ba bi ontu e be ma kafra to ne ma me ehunu ni we do hu me en san nyina kafra nti me de me no mi se me nyankofa ne de me nyankofa to mu nso nti me bom nyankofa pa ye so ba so na bla ba ma me ne enya ye de ya tena to ma tena sa de se ye ti first pa na me se mpana na ana o ya ho ade but why me ho ade na say ono ane na o 4 but try ana obon pa se nya me nsa anya no no na me ne ntana de ya de mla so stay de me bia enye upia o se yakodu wo fa ha yesu akodu wo kwa ye kra wo ko unye wo so aye dey mi se upia wo so aye dey wo ya fa me ya kodiu na de kan na mpete ma me me so mi obi me basa mi si so no kwa mi hu ada na odi hu ana ma mpa cho mi numu de unimu sen na wodi hu ma mpa cho da bi na wo mpena foforo mpa cho da bi e de na si ya be ma wo no te dada don ka sansem na fe wo sha ase se wo me ka sansem no ma ko mon samba dia so mo be kan kwa da blue say mi ko mi nwa ye odonkoto na change odu kom mi ko mi nwa ye odonkoto no na ye sa wo ba hu abusuafo be che abusuafo ni a che wo fi a wo yiri wo oba mo to no ma hu abusuafo bi a me che wo be no so osi ko ma no ensa ba ase no ya na obu en ko tena baby no so pa ye ni ana oba fi no sian mi ye no oba ye no okọ he o se be ma dem nti mo da mo bra na mo bo no na mo di bia ye de ye mo nua no na mi nua mo ma me mpani mo say wo nua no o ye ne ba ye no ni koto na mpa pia donto ha mo mpoda oba ya de ye mi hu nkukuo mi pra mi ko nsu ntu wo ide ne de oba wan ko na cha kwan ni wo fie ho o ma ye dwane o so ne dwane no na ya won de o de tun no mo busa fo ni ka boas no ba antu ye kun e ja ye to no mo to kwa ne ba na e ba oni be kun bia nso a no abodua dance ni nya ba kun wan twe kun e fa ne ya jamfi ni be kun bia no abodua bi no abodua ni mintin ba yan fi be kan dua bo be 3 times to bo ase so dua mo mame be ma ne yire na kanchema wone na wo nkwada mamu 9 wo ye woduru 9 se wone ne kasa bia na duabo apiem eno ti ma yenko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services o master ti eye juma awo ma we yes say eja bi wo eja bi ti ase na adoma chede ya nyakopon de mama mi Grace no wan kan sha wada doma foforo nti no na chi ayade a wo hye ye fefefe yade bia hawo say yes stroke e sitire yade akoma yade typhoid ne hawo wawo mu nsem waye mla wo mpembema de ha wo bia no oye vagina steaming ni so bi wo ho eya akọ ne ko steaming vagina na bibia kwasoma Oshim School Junction ayekase kwan so na obehu ne nkrani wachi mota petroleum bangro ho ebusia bomode afro ni 0543
320030 na yanje osoboshema me oh BBQ party na eba boshema one party na eba na ono se fans ni nyina wo moto sa fremo medidi na mo no na mo party together we a free party it's for gym na bibian koye fama mo so asri Richard Cynthia na Nentachi na Brago Uncle Bo and Afema me say wa 24 August I bemenda 1 p.m. Nottingham Road eho na ekoso ebusia bomodia na efa ho gym na bibian koye fama Golden Dior anu die me se obo na ho kwa Saturday Golden Dior family wash se bro for the cow se de me ko adult school me se be every next 2 months you come catch you walk ebusia feminine wash one ya na niam fita bi yellow we should be 50 wa ba pampa ya firi wa ba na nye wone be ma kodam na wo kwa na kana sate ba na wade wom kura dia na sa ebusia nya Golden Dior feminine wash no fa oro wase wo ebeche aye soko kama na kacha cha so de kwa obeba ni tuntum na no de beba so ebusia be boa wo ya be ma to bi koma wo yire na fa bi ma wo mpena e kwada ni kosko ya pe bi se mo bag ebusia 0544 198043 0544198043 baby ayo tonton ku ni ndro bia no ejom nyina won sabeka open the door so anu afra ba no Ghana grows for pedjuma ya wate wo ya babu no oba ko pedjuma ya fa ho to be ma so eno ti wanya 18 years considered 5 years ya 0308-245-775 Faith Homeopathic Clinic oh so for man Elizabeth wo wa hine makokwa bi 18 mu wa dia ha wo say ya asthma ya dia na sente shewa awo sem malaria ya dia John this na ha wo anaso sisi wo poso oh so to mantie ku janse wo awo ho bogo sonso wa ma dia friend 0244583859 na wanje wo so grow fine numbi ne grow fine oh na ya fine edo ya bro tie wada woroma grow fine yanka sie koko ya tete kwahye ko fa free Fernando Paul ba ye ebedua ya Ghana ma ye dia chi ye di wa ma foforo so no yesi ma brofo no kwante so mfa so ye di grow fine ya cheche e di afi e di na wo em obanya tinka keke o da ho pa be mo da ho no ba fro se bra Debe famia. Yakopo Nshirama. Okwa uwia no asafa na chechire. Eye growfa na be mo nya modern. Atimi afa wo yire. Ama won kwada ni nyina pom de wo se ni abusia ni nyina de no. Esipi na esita. Owura fi ade atentama ye growfa. Ebe ma nka se mo aye den. Obetimi adana krokro ni nyina be pam no de afi widie ni mo. Obebo widie ma obatan ya wa wo foforo. Nya bi na siesie na etwe so efa wo kunu so wo fie wo. Eye 0244-596532 0244-596532 baby you ton no to no bia profile yo ko shia na wa watu na je wo de na Abisha 75 enterprise abi papa bi nie oba so no nie oba nani ate no de awura dwadie mu eno ti wase wo ye engagement wo ye wedding wo to party and say your birthday wo person chow na de bi meson ko mu ade e kapa wo do afri wo ti so ko na se eye ko ho ko je papa wo do ho silver ho diamond wo na ne bo so da form 5 Ghana cities who the Rawa bring out there free waba. Abis Plaza plot number 17. Emro Kumasi Adisha Jano Beno. Wama dia 059-8585-219. Ya sanitary pass family acho. Amwasie. Mama montoma mo yire no mo biaso. Nyanye sanitary pad bia na papa. Ya sanitary pad. Eno no ye wo to to. Eno no emfa wonim kopie wo to da bi afam kama. And you overflow and some be paying for us at home and it's from Kama. And a twa mentions to try if we be soppy
and also so no all their phone selective part abusia eno na ye de so moja pure cotton mint ni wo muti abo wase ho na bibia koye 0302 235 and 0501 337 Lossy Beverages. Delay my capsules. Ebusia Dr. Lawson. Na kwaje wo tele point say what Dr. Lawson che na bibia koye ma Lawson Lawson delay my capsules no yes ya de aba ebetimi aboa ama bema wo delay won pem moja be de afisa ni ye eyedro na ye kafo de ama obia woni che ba bi eto no to no na kwaje wo de ewowo 0248 619 Yemfenwie ba Herbal Hospital Achamfo ba banka senkase ba no penompe ba misisimu agu ba michenku achia we ne hawo ye hawo bia no fa nkase mo no ba se fabre no ya de bia sa no ya sa bia nenya kokon ni bia na koso osa ewo ho ebusia atonso go hospital na chi wo pe 0244 988004 do sa Herbal mixture na sa madansie ni na kwaje wo de enne no ya wo de aba ne drosso ebi wow ama oni ama koye wo ni pedue ni mo eso bobo de afo ni chemo ewo eye mazi macro boy filling station wa inside wa eye 0500110115 wo betu kwanya eye express group ko abroche ko sia de ko ne ko di dwabra ko ne kwaye adwuma atonso agogwasafo ho na wo be hu no runabout to wa me so asafuleba runabout owankra watemo isle gwatade sunyane tamale bibiani 024 me ba 0249 000448 na Hadasa Travel Services abama wo di America Lotto wa so America Lotto wadi bi oni musika de baba ho bla no bomodia na phrase 0249 714 368 and abroad share 001 838-910-9045 yawie yekọ na yakwa akotie ensem ne nto aso ma me se wana wa wo sen bacho nsia wo bodua eya na oboma hwan bacho betimi bo a wo se anto nso nya manku mebusuafo kumabusuafo mfane madase wanya dai emfane manase omunku wabusuafo se wabusuafo aye ne den so ya ne se nya mebusuafo ka de bia do ye ne nya no abodua sa man ko pie krobi to yo so ma me bia bone na ode ye do ma me ya ne bone bia o no man sa ba na asem mfa kwan bia ada ya wa bodam so do we kan bia no onti o ye na ade achi de na ni so atene wan ti ade achi ya na sen na ya ni su ni sitie onya no obeye din on ka bibi obeye din na oto ese de otoso me ensan enie acha so for man akola ne ntina sema me wanya mfie sen acho nya 17 dana wo wie school no mun so ni mo na wan so ni mo ontimi nante no otiato eti dia na odi aba se no mse nya kwada dia na aye no ba cho ya me dia ba nse ba busumi na ne so we fa ne ko nyancha ni ase se oyi no mo kwa so mo so fu bi se no mesam dia na ya akora ne ba ne se na ne se wa be fa no acho so won ti apon ti mi so oyare akora ne yare okay na ne so be fa so so koto aso nto so mo kwa so na mo nei no mo so fu ka che ni se no me sama me ne onwa ne ko a ye ka no na aso akora no me se me mi ba ta me ka no se ma to me ba so mi ka no se to me ba so unya be ma no na ntwe ko fu be ka no kora me ne ko a na obodua na ka no me sem na obodua ka no sentime de me ka no se to me ba bia so no say tofu nsi emeri na yemra na me see you am de bibia mi mu mi ko me kan me santo me baby nti bibia mi mu na panyi ne ko ne so wa no ho tin bai ba mu san say ma o ko mo sese no say tofu ne say no me sama ye kan no na me se ho am na ye kan nyo wo pa na ye kan na wo pa ko e ko am me kan me sama na wo kan me sama me na mo me wo pa ye de e ko to pa na me se na aso mu dia na ye ifo papa ti me tu ho na mo me de kwa asole ni e kwa stay ba na ho nto no me say me pa try mo de na kwa hospital kwa ife na pokwa ni ye da bai enefie ba che ye ko down mo enefie ko down mo nefie du mi
Ye adwara no. Adwada no. Nti se opese ye de na boa. Ba cho me se me betu pay na ni mu say. No me sam ni dwara obo no. Ene no ye panyi o atapanyi. Okay. Nti no odani a ye no me sam no na. And onwa ban so ne koso so fon say no me sam de onwa na ye me ban say nti on sam ban ya me ho. Na monne na busuafo na hia de enkomode ne koso. Me pa cho na me no am da hospital nti me nwa na eni me bra mo e ko abusuafo ho. E ka kire ni say akwanya le no mo hyan nansa na akura wo be ma wo ba na o ja akwanya ba abusuafo so akwanya le busu me nso o ta ni mem. E da obe ha ko 20 cedi to kren fon se nsa akwanya fon ko to adwani ni ototwene pa cha ototwene dem fon mo se mo to enso mi no na nso no ko me ko to dati ye nso efie na bo ho oni ni fie na me so mi fie be fe yi enti mi nwa we ni fo to dati o fu mi bla ni fie o ma ko to dati no na o twa hwe ye so twa hwe so mi kunu gina o mo fie gate na no aye sei ti na ma be bi su twa ma be bi su wo ye twa ma me sei pani enya wo ba na ateto na o ba na o so no ko so ni mu no ma me kan ko pon e hata suro se ndo ka fu mi fi on mo etia mu fa ne onwa ya bedu no se o me so me mu ku me ba kwa pa panyi dia nya mu fi ne mo no so me ba ni amba da fo mo ka ja me me ku ma ya no so me ba ni ba tu edem ti ni ma ko ntia ni ban twa hwe wan so me to ma tse mi nyina e wa ha o mu aden so ne me ku be di mabusu afo atem na kwa so o ku mabusu afo ni nyina tene so akodi ba bi fufuro ọsọ ọbẹ dẹ ọbẹ kuma busuafo ni nyina ada owo tuo mpa cho mi nim so we hye busua afi abranti e te sen me adumo eya ahona mo ya o sen acha me hona ya me me na antika kra na ma ble on so na me ni so im tu mi hwe na ma aposo no eya me ya aposo ya wo ya pacha. Okay, ohuna mo twetwe o so da ye bi. Acha da ye de me so. O so da ye. Selina se ba de mo. Akwadai wo hwe nanimo a nanimo ye yi. O papa na o maame, o mo kwa ana o mo kasa. Eya no me sembe na ya wo ti firi o maame ano de na ya wo ti firi o papa no. Wa hu so mo koda. Mo nzo mo koda. Me hu ye no ma ben papa omo ko a tim kas me jai da jai o munya ma ben ka bitima ka se ba o de transi me tuata me se ma me no kan me nsem papa o me no kan me nsem an me no tim kan me nsem a e ko frem mo fa ya jamfi ma obeye e man be kan so bi on nya hwia na wa ya ma dia chiso nti mam no kan me se mapa na eka nti ofi so papa duane na enya pacha ebusia akwa yesuman sem na asante mem hasenom suman nyina ehye eye Ashtown ye kwana na afri ye ho na ye ne na kwa akotwetwe nkomo wo Ashtown me do for me pacha me mo ha ebro de hye me do so ahene wo me pacha ho na mo ti sen Obade de men kwa chere na mo so mo te say obade ada Roma ne won pai bo minim se na akwakoye fiada wo som na so ye je wo break akra bi asem bi abeto ye nim wo sompa na maami bi be ma bi afa no wanya ne ho ade ono na wo kwada mamu ensia o se won sam peni biem entokwa ye so akobo nsa no onome omo ba wo to so me ensa wo kire sa se dua na nya kwada na no ya kwada no ti ha wo se ne ho na mo twetwe no na poso ye ne ya ohine wada Roma ensem bi se no mo na munim de wo ho se na wo si ho no yo eda tifo nyina se brief wata no bo so fo na kwasi afie na me kase na wa Ashtown ton de mun se ya na pemfi no awofo no nya akasa kakra na yankura no so yakogina ba ko chi se me nua no se sabi atwa ba ko sienam ti sa asamba ye juju ni papo a mini pa me ne anyu obi abo se me se me hu se me no obi anya asem na wo pata me asem pata den wo huja mu nya de wo yi de na ba ko de okrokro na ma hu se wo ta me nti me hu se wa ko gina ba ko na chi a se me ye bibi kura wo kura na ho ye be ma hinkase okay nti ye nua no ma ye ma me no ma na wo ko nya asem a
na ya ko gina papa achi ana ya ko gina ma mi achi ye nyai na ba mpanyefo se ba ko fo obi anu a wawo fufu a wodidi apreko aprewanya oba nko ntimengo na be ma nko ntimengo na say yam say eduano na enya akwada na wase oya nso nto onyema manu simsum na so meka dia ka asem keke enya maami ni nabusua na ofo no ankasa ne bema anu mano na se betimi abase ne nsem na ya woka no na enya sunsanso wa akwada yi so ya na yo me da se mpembi ya na bibiri tade nipa bibiri ba ha yo ha obebo obidin se nipa sumasi na ya mo be kwa ko hwe kora na nipa ni mo ho hwe obekwa ko hwe na ordinary central bonten na be wrafie nti mpembi no ya na ni bibisa na obika o se me sofo se me malam se me compost se me dabi nti mi ni enu oti na mi ni ono na sem na ji ade sa dia me som no na ka chen se ade na ye roba ana ye bucket ansa na matu ho na mo mate se woni ma biane a ye de brewa wonti me nya won kwan ji ho ana onye nwa bo mu ji ho se be ma ni na busuafo mo se o makọ be ma no enye na adwen se wo be hwa akwada ni mpo ma me nso ni kapele wa ha se num kwan be na wo hwa ye betimi afa so aboa yo me da simina medin kaka se medie mete santen mate nti se ya kasa inu wa santi mu ha minwe ne wo kire ne saa no mi mu ma yentam 50 million ko tuma daka ni ya min sira no ya na me pechen sika no dem ze sika ni pa neche nso nyankopon na ya ni pa ne eche nyankopon na eche enti ma frem kasa fidie so mesa ma na ba wa be di dance se na ho ye se nyame obo so na na mbe ma na moto da se ebru mira nyame enka ho ba bia wo enche ye be hia why yenso ye da se papa na minim se bia bibisa na so twen bi wo ho betimi ye hwem wo hwem wie na bibi wo ho aso twen betimi akwa ma be ma no me pacho aso twen bi wo kwa be ma na sabi ye wonya yo ba bia yi na yi tise ani ba bia yi fikesi mo ye sabi yura santen ma na yura santen re aso ye na ya na me ka se media me fa atete no nyema duma adisa dia me kwa ifo aka kire me se o be ko ba bi ya se mo fa na buru dia me ma me na buru dia madam nti ne da na o ba me na ne adisa mi ama ko me kwa ifo ama dikura ba ko kura na ya ya kete okay nti ne me mo bi din nya de obi ba so obi bo dia kura ni pa na be bo ne dia na ma o jai se da bi dia na wa ya o bo ne dia ma ya fere no ya fere no ba na se arikono wa ye wanya se papa bi aka na mama okwan o ka se na na mpacho ade na ma ya na ma di sia se no na se de na se ko enye se oba ya tikanti be go dia na ko ni pa wu a wa se ni dia japa de yo mi na obi anu ase no so emfa mu wa se ni pa se o da ro ode shema me fa wonsi ase no me sorry a ye be kasa na ye ho ba bi asisuan de bode ho no be fa me da ase pi na every year Ashtown ene yekọ ekotie na ben suma isem dia na chese odi mu ntentima wa santima mu ase nom oba pa gude ma ye nkwaye nim dia o ka wo ho abrotia me da si esre nyankopon se wonsa abofra yi ade na edrume bia ya ni mu ya okay na de to so mienu mesre emma titiruwa yeti awade ase akwada no na oba sompa yeso so ni mu kwan ya ofa so nante wanso ni mo be mu na hwekum sesi ko sompa tv ni facebook ne ko hwade agudi enko mesre ma yeti awade ase se ya ye nhwe ye nieme bi sentini se yeti ye maami asem a o kan ya na che se we hedanya awade bi ya na wo hia no na no fa be ma da no hu ya ne se ne hu ada ne na ne bra busa no no so onyem ono monsa wo bro wo didi watam wo buru nua sabe wantimi ye duru mfimfini na o se nka wutwa so na so watimi akoso a wo makomako nsia
nanso ne nyina mu na nya hwe sabi wodi nipa na ayeden aba fie na mmom enfo so bebra me maami aye eye saa duabɔ memma bɔ dua me so mabɔ obi cause ade na be ba say be ma enti nipa ba kofo betimi akontɔkɔ ana suban na wotimu no enye emwa anti ase wutwa kire ntem sabi oba beku ma so aka ho na e wo mse na free ya akasa de na so ase de me so me head anti ase ne say me maami say ana me sister say papa ni so obeku na busuafo no de ne ma da ase na me busa say kum na akwa aba na ana ase da ba yi cause when ase me head anti ase papa cause abusua na bi ewu ana se bi ewu ene ye de ma da ase enti ho no me head anti ase na emomadru wale me kubia no wa kan sa nti obodua na ngangasa ma me da mo she ya me kan say obodua no ofiri ha na nyame ya adom na osan obe ya de a saa eni ama no kra ya nso so okay cause enya dan ya ampanifo wo kuro ni mo obodua mo kwasa ma no mo kwasa man se na be ya kina nko no wo me ye dai o me shi mu fie cause say ye dua yi na nenam ho abenya abofre ya na je say fa ba bi no eni ma bi a header antwa yi eti abrati ya sede na na free ya agi efe so se obetimi aboa ne nana no na o masa abofre ya de no e mesere se ye ja ye free ha so a ye mfre nana na ye fa abofre nkoma no na nyame nam no so no masa abofre ya de na ye ma mi de mesere se enmoa wa twaso ntem watwa so onimu biemo kula waja na si bema no so mpe no kula bi so for yenko ya nim waja ablotia aware mu ntokode atim se obia kumida mi de metimi akase obia kumida na ebe nwanwa se be mani mum enhyada se bia me ba akora de na dua benya no se me ne me yide kontokwa na makase me ma mbebre onto se ebi akora wo ya yemade me be ya yemade ne makase metia no sebe yesu ye wura humu kakrada die aye gusu aye bompaye duabo no ye wo mu different asemesa dia wa ye min insure asemesi nyawo wo na me fa man na ase eno so different wo me dum me wa bra bo ensi wie ye different ye hunhum ne ma aso me so kire ma adwe kakra se abusua ne nwui maami oni be man kasa kon ye no maami wonyale bibi nye no adwendwe na abeto no so na ne bayale no ho so me ntase eti akure mom si na afuma na no enkasa sa da bi jaye sister bi ba okodwom ne ba girl 13 years o timidi bo for kura didi na enso ni maame onya 14 years e ko hwe mu akura na nyem 7 months e pa choja ndi okaka no etimi si ye tam ni so ntintimi kam kozeka ye be cheche ma mo adwe kwa ba bi so maame ne di bo for toto ne ba 7 months maame na huda o yes die ne yetun o de maame ne papa nyina sen akwa de nyem 7 months abre wo mpie ni fie ne mu kro mpie ko nyina so wanyem okay twi be na kan enti abro tata wo ntino o de yemfansia mate maame fa sumami no ewie maye abrotia medase abrotia ya na edrum emre bia sebesebio mesremeka enkuro enketuo mu aware no ya na enfunso nketen bi ewo ho okay ekoye se ehie nipa enti ade bi a ye se bemma esi nkete ni responsibility what na esi ono wo hwe emma ehwe eyire no na me maami kwafuo no akofa wo yaba me maami nsi wo feso hia bemma no na wafa kwala ahwe no maami ni wu ye no na awade no agija no maami ni na hwe wo mu nyina wone ne ma ene wo kru ni nyina emma ne bedibie opa won ka se efese meboa enti maami ni wu ye no bemma na se de se wo ye no ontumi enye frese ya fane se woni bi anom ne ade na ne meka ne se ewiase ya yatie no bibie ne wonom ya esikwa bibie ne wonom ya esikwa odi ne bibie ne wa ya machoma akasa bibie ne wonom ya esikwa bemma ya one ne yire atie na omo ko entokwa akodai wo meka bi won kodi ni papa atem wonni wo bia atem maame kasa wonni wo bia atem enti edie benti na beba se dua ebenya no
wa akwala no ne papa no sunsum no enkata akwala no so nto o dampan enti bibia etimichi akwala no ubekom na akwala wo se funso bi wo ba bia ya munnim enu se moko suma kwa yin wono mo a ni nyina ebedadi bi de menyi ni se papa ni dua bobi na wabo na nya akwala no nya noa na ubekom ne bi kwa so e friend say akoma ya de bi shebabi e bi ne bi shebabi omo de akwa hospital doctor say nya doctor ya de okay nti baby one thing is say bibi wo mu say yo mame memo akwa aba ebe ko ayi atiefo no hotel sese odi baby akasa o free buy Efracha me frame do labo wachewa me friend twa je krum ne bae unu ani me nu kumani ai okay wo bibika pacho mo bibika asam na me nu an kan ye no wanchiri mu ye okay chese be ma no na ne yere no no na nsa no ne ne ma no no nsa bia wodi abusua na pe na ne yere no no be ye no ho ade de ba wanya no ho ade ka so ma ye no ho ade wo se wonye okay wanya ye ma ne tam so ma ye be da ampa yi wa ma ye nti ya sa ne ya se o no sisa so ye ma ye no ho ade ne da bi obe no nsa na di na tem ne dia ene ye wontimi nware biem nti o kan sa na aware ye ne gu ye no ya won onko ne ho biem no na be ma no da bi odi dwanto aba se yan kasam no na bo ne se yes ka kene se o ma ye no ho ade a o ma ye nti o do ma ye no ho be ye no ho ade ne be ma na aware na wa ma me ye eti do ka ya ne se we na ma me ware ne bia mu di na se wo so wo mpe na da bia ye be ba fi obi o de ba se ye nka asem no ne so me ye no ho ade nti se we enware ne bia mu di a ene di ade so obekum wo de nkura ne nyina beda ase obekum we se no obekum nu yen no na wa ne ma ne so wakum wo mo nti ne ba ko bi wo se ne ba ne de o mpe na asem efra no kwadwo wo ye chiri ba no wo so no de wo kasa na akwa ne yi ya no nti wo mpe na asem to no na nka wo pe na ku no ana wa nya no na chese we na sunsun o mere ana we no papa na na kan e ma wo te yen papa ne kan se kwadwo na na wo pe no kwadwo no mate wono na wo pe no na nti anya kwadwo ne de na anya we ne de a we na ya ne ya enti wono ni sunsun akata nkra no so nti se ya mfa nkra no ye kwadwo de kwato hospital no ye nyi ne ba mre ne na nya ayi doctor yare na ye hunhum yare 0551931931 nyina be kwa akowie e wona na afri ye ho nti metwa ne tia wo habusia fa wadwe bransem yenu ya yatena so no de owo kan e wo ho no obetimi de aba 0551931931 0548931931 0548931931 ana 0551931931 wadwen hwe ya wo no obetimi e de aba kasima kakra bi na ye sorry adjust network ni gina so de ye hwe 0551931931 yefa happy birthday we say ntwam sesie na yenkwa yanim ansa na ma yempeki ofrefo we say ansa made of me pacho me mo Herbal din baby akase free ya na mpacho akase free new site the same na ya na ya pacho yentie o the masipa bejafo a mosin kunyeja wo afande man e kaka na kan say dem tu e mo friend before dia so mami no papa nya asema na kitro pa no mako jaye mami afa anjia na papa so ko kan simbi e jana o ti wo mo no wo tinyo wo ni tinyo isa woni ni nya so na so anjia ko jaye mami afa ko kaka se bia se bi en fata se e tro papa nwa wa yo papa bi na nwa ka se bia ni na so metima abawo so okay oh kafra me pacho me mo ha hello good afternoon kafra yente wonka me do for my Herbal ya rejoso ya chiwo fra fidie no na etie fa phone mo din baby akasa frame pacho oh ye kwemi ko foja phone me se pi isa ho wo ya kwanta okay papa entie TV nya science me no nkasa kasa ye tie o why yo ready ade ba ko ni se o ke pa esi gusa obani yi awo si gusa obani yi e tere se me pa cho me mo hai meje wo so bi ne baba ho kono ko na won te sai mami eradi kra me na nso e
ye wo de men kwa cha me boni bi enim e din ye ba ko pe ko je ye wu a me din wi ya me le ka se ti chu ko pra so e wo mfin fin manto yo me nua ba me de wi kakra maka no afa no me nua peninu a we kwanya baba bi one no e ti se empena wa bono ho ka baba na eja na etimu a wa kofa ba ma pokro no nya maka tre me nua ne se denia onya oba no de no ho kan no ane ne ya de se awafo ye nti bibi ekodi ne nchen bia no mpa ncha no ne enkoye ne da ase me so me da se papa ye yemfa we ne sorry nkonwa sompa cho me mo han pa cho ye so wa hene udin ba bia ka se frame me do pa cho me ka se si ejiso yo pa cho ye Ohe we dey me say we dey mo sa problem aye kai ebi e wo me so sa bria me no ka say oh nana fa ne number de ma me papa ye fa wo number ne nti ye be fro by jina soma yen why men kate no jina soma yen fa we say men kate no jina soma yen de o twa to good afternoon hello ujina sompa chauti yen kan yen fa papa wo frɛ jo so kate ne ma fe ye be hwe na ye ne wadi nkomo ye de nyina esi asenom ye de happy glorious birthday Mami Grace ya wo asokwa mpacho mofa minister we say at the no ento so Mami Grace nie Mami Grace wo asokwa efiu Mami Victoria nchene boss ya na wo de rade fada so enye ne mafoforo e wo abrabom emfa mama oni wona emme na enipa enye wo chefa happy birthday to you afa happy munyi we free so mayen ye fa happy birthday pacho we eye hwan aya mo fa ne ma menya sa mo yesa mi hu ni ye precious happy birthday to you erade nkoso anya okese na oma kwatenti ahoden ene apomoden ewo mo happy birthday so pacho next ye for happy birthday mami akasami nuaba Tacha Margaret Tacha owo eye jache ho na wote wo ye teacher ne utrade oprenya se MA school ho erade nkoso ensure no nya wadom nyame pa na mesre de ama wo erade abasanye dumfama oma ne bambo nya kese e wo so na oma homra fa so se abe happy birthday to you afei happy efa ababa wa we susu ye hwan ya Pacha mo fa baba wa na mo fra gu ni kom ne ntosoma me ye nua be ma happy birthday to you why o mo fa odi amenti me mo odi ni fa che me ma me fa happy birthday ma Safia Seidu me ankasa me ba me tete no won central adwuma mu a o ma me feel proud anytime wa me hu ni bia na mete ne nka bia no ye adwuma on Free FM or a newscaster or a programs host the programs are ye edoso nyame pa na yes ready am ready for adomo kwa adomo we university na nsan ya me ni agye dia ma dodo nyame e ma nkwatenti ahoden ene apomodin wo ma be ma papa no ma osika so no ene hia no ma unyina prim o ma nya independent e de said dia wo hwehwe bribia no happy birthday to you I love you so much yefa ni nyina ensi ase nom na ye nua no mo boa ye nyina so ase bra Frank Che happy birthday to you wan kasa odofo Beatrice na de ba ye osinya me pa na was ready am already abasamu enye dumfama mo adwuma nkoso na bibia nso ensi uye mame ka akoma to yem why yes sorry ye beto aso anim ho na nyame ye adoma da sene de be firi mu ababia no ye de aba beto am so mame ochi ahwa ya abroti a me chia ye tiefo nyina obi ohwe na obi aya wotie sompa yo chia obi a yo me di for chia sofo bawa me sofo no nyame achenenta akasiye me sanya asem ketwa sofo ni oba pasintia asafo maame nyankopon enhia mo pa na me chia oba pasintia wo abrochimem UK boshema fo nyina nyame yadom on the 10th ye nyina ye ko bantima eyi kese ase August ya me pacho 10th August ye ko yi e bantima boshema nyina obi amle bi nya agudie ye nkwa agwati ya benso me chia ye tiefo ene ya hwefo nyina ni titiru me sofo Reverend Isaac Anochi ena sister ama Danito ono so ame ha ono so me chia na pa me so me chia Reverend Mrs
Osei Enafe Apostle Frank Osei Victory Charismatic Chapel so for my mene Papa Penya oho so for imane so for Eric Cancer and so for ni nyina so for Jerimo mechia mu nyina na yes sorry me akasa me maami ya wo Fox FM na ma newscaster ya nana ato na nyame ya adomo a on the 8th ya wada ya tese ebe ene ebedi na wotwe eda no ewo old amakoma no pa no nsia pepepe ne ya sha sentajamfo wo meboa ye na yentime enkura eno obapa ya dufie echikura na bibia nso enkoye medido ohene ire maame yebo asiama na me sa brampa ne minister BJ mechia mu nyina medamo ase mo amoboa nyina Ransford ene maame bi Mrs. Panyinu no na menim Beatrice Central no so ebo adwumedie ema bibia koye obapa so no yakramo